Abantu utakizera ko babaho. Uyu niwe mugore mugufi kwisi, afite uburebure bwa santimetero 62, bituma nibaza niki cyamuteye kureshya gutya. Ubundi se abaho byanyabyo? Uyu mugabo afite amaboko y'ibiti, byabiterwa n'iki? Ku rundi ruhande hari umusore udafatwa n'umuriro w'amashanyarazi uko wabungana kose, se afite imbaraga zidasanzwe. Aba ni abantu batatu gusa mu bantu benshi turi bubone utakizera ko babaho. Ntabwo umuntu wanyu muri bubona ari bugutangaze gusa, iyi video irarangira abonye byinshi utakekaga ko bibaho. Ariko reka duhere kuri Abdul and Brittany Hensel. Imagine abantu babiri bahuje umubiri umwe. Abo ni Abdul and Brittany Hensel. Izi ni impanga zifatanye zavutse mu 1970 mu gace ka Minnesota muri Amerika. Buri mpanga ikaba ifite umutima, inda n'ibihaha byayo. Nubwo ibindi bice by'umubiri nk'umwijima babihuje, ariko se babasha kuba mu mubiri umwe gute kandi batandukanye? Abdul yagenzura igice cy'umubiri cy'uburyo naho Brittany akagenzura icy'ibumoso. Aribyo bituma bagenda, bakarya, bakoga, bakanigisha dore ko ari abarimu. Igihe abaganga bavuga ko bidashoboka kurogoka, Abdul na Brittany babayeho. Ukimubona bwa mbere ubona bidashoboka. Umuntu ufite umutwe w'igice, what? Carlos Rodriguez igitangaza kigenda. Igihe yari afite imyaka 14 yakoze impanuka ikomeye y'imodoka, ariko kugira ngo abaganga bamutabare byasabye ko bamukuraho 1/2 cy'ubwonko n'umutwe batizeye ko yanarokoka. Bitangaje, yaje kurokoka adafite n'ikibazo na kimwe cyo mu mutwe. Ariko se hagati ya Carlos n'uyu mugabo wavutse adafite amaguru, ninde utakizera kabaho? Zion Crack, umugabo wavutse nta maguru ariko ukomeye kurusha icyuma. Reka ngusobanurire. Mu 1997 nibwo Zion Crack yavutse, avuka nta maguru afite kubera uburwayi bita Caudal Regression Syndrome. Ababyeyi be baramushugunya aza gukura muri orphelinat, ariko nabyo bigoye. Ariko yanze guheranwa n'agahinda, atoza amaboko ye gukora iby'amaguru ye akaba yakora. Uyu munsi wa none afite agahigo ko kuba ariwe muntu wihuta kurusha abandi bose ku isi akoresheje amaboko, no kuba ari indwanyi kabuhariwe mu bizwi nka catch cyangwa wrestling. Tugiye ku rundi ruhande rw'isi hari umugabo ukuru ibyuma kurusha rukuruzi, Alunelei kwari cyangwa magnetic man. Ariko ube hafi mukaya turabona umugabo w'ibyuma. Dusuye mu 2016 mu gace ka Madhya Pradesh mu Buhinde, nibwo Alunelei kwari yavumbuye ko imisumari n'ibihiko bimufataho nka rukuruzi. Yabanje kugira ubwoba bwinshi, ariko nyuma aza kubyakira. Ariko se byabiterwa n'iki? Abaganga bavuga ko afite imbaraga rukuruzi zihambaye mu bice by'agatuza, inda n'umugongo. Byaba ari siyansi cyangwa imbaraga zidasanzwe, iki ni ikimenyetso ko abantu dufite amabanga natwe ubwacu tudasobanukiwe. Mandy Sellers, uyu ni umugore ufite amaguru akora bidasanzwe ku buryo apima hejuru y'ibiro 90. Reka ngusobanurire. Mu 1970 Mandy Sellers wo mu Bwongereza yavukanye uburwayi budasanzwe butuma amaguru ye akora mu buryo buhoraho ku buryo yageze n'abyo ibiro 90 byose. Ubundi ibi ni ibiro by'amaguru y'abagore batatu. Mu 2010 baje guca ukuguru kumwe kubera uburwayi budasanzwe, ariko bitangaje nyuma y'amaguru ye yaje kongera gukura. Ariko nubwo utakizera ko Mandy Sellers abaho, Joyti Amge we ni urundi rwego. Uyu niwe mugore muto yakurusha abandi ku isi, ku burebure bwa santimetero 62.8, ku buryo ari mugufi kurusha umwana w'imyaka 3, nubwo uyu mugore afite imyaka 32 yose. Wakibaza icyatumye aba mugufi bigeze aha ngaha. Dusuye mu 1993 mu gace ka Nagpur mu Buhinde, nibwo Joyti Amge yavutse, ariko avukana uburwayi bwa primordial dwarfism bwatumye arekera gukura ku myaka 5 gusa y'amavuko. Ariko kugira ikinkaro no kwiheba, yaje kuba icyamamare mu gukina amafilime atandukanye, atumirwa no mu biganiro bikomeye ku isi. Wibuke ko mu kanya gato turabona umuntu ufite amaboko y'ibiti, umugabo w'ibyuma, umuntu usa ubururu, umuntu ufite amaguru maremare ku isi, n'abandi benshi utakizera ko babaho. Ariko reka duhere ku mugabo w'ubururu, Paul Karason. Reka ngusobanurire. Ubundi Paul Karason yari umugabo usanzwe paka mu ntangiriro z'1990, ubwo yatangiye kunywa umushongi wa silver cyangwa ifeza mu rwego rwo kumuvura rubagimpande. Ariko se byagenze gute ngo yisanga asa ubururu? Mu gihe silver yari kumuvura rubagimpande ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande yari guhindura ibara ry'uruhu rwe, bakubwo yisanze asa ubururu by'iteka ryose. Ariko Paul Karason nahuriye n'uyu mugabo w'ibyuma, Lotito Mr. Itol. Imagine umugabo w'indege yose akayimara. Urukumva bidashoboka.
Reka ngusobanurire. Lotito ni umugabo w'umufaransa wavukanye uburwayi budasanzwe bita pika, butuma ashaka kurya ibintu bidasanzwe nk'ibirahure, amagare n'ibindi. Ariko ikintu kidasanzwe yariye wakibaza icyo ari cyo. Iyi ndege yose yo mu bwoko bwa César 150 yariye mu gihe cy'imyaka ine. Nubwo Lotito utakizera ko abaho, ariko ntiwamugereranya ni bajandar. Uyu ni umusore ushobora gufata urutsinga rufite umuriro wa voltage 11 ntagire icyaba. Ubundi uyu ni umuriro wakica inzovu mu kanya nk'ako guhuha. Ubundi byose byatangiye ubwo yari ari gukora hita mu rugo iwabo, akora ku rutsinga umuriro ntiwamufata. Kuva ubwo yatangiye gufata ku nsinga z'amashanyarazi zitandukanye kugeza ku rutsinga rwa voltage 11, ariko ntacyo yabaye. Uyu musore ntabwo yakabaye abaho, dore ko n'inkomoko y'izi mbaraga zidasanzwe nayo itazwi. Uyu niwe mugore ufite amaguru maremare ku isi, areshya na metero 1.35. Uyu mukobwa w'imyaka 20 ukomoka muri Texas afite amaguru maremare ku buryo kwinjira mu muryango, mu modoka cyangwa kubona imyenda yo kwambara ari ikibazo gikomeye cyane. Areshya na metero 2 na santimetero 8, bivuze ko amaguru ye yagize 60% by'uburebure bwe, kandi umuntu usanzwe uburebure bw'amaguru ye ntibwarenza 50% bwa kabiri. Nubwo atangaje, ariko ntahuriye n'umugabo ufite amaboko y'ibiti. Imagine kubyuka mu gitondo ugasanga ibiganza byawe biri guhinduka ibiti. Ubwo nibwo buzima bwa Abdul Banjari the Triman. Abdul ni umugabo wo muri Bangladesh warwaye uburwayi budasanzwe butuma uruhu rukura nabi, uburyo ibiganza bizana amasununu ameze nk'ibiti. Uburwayi bwa Abdul bwamenyekanye neza mu 2016, ari nabwo batangiye kumuha ubuvuzi. Ariko na n'ubu nyuma yo kumuhaga inshuro 25 indwara irongera ikagaruka. Reka dusoreze ku muntu ufite umusatsi mwinshi ku isi, Lalit Patidar. Lalit Patidar ni umwana w'imyaka 18 ukomoka mu Buhinde, ufite uburwayi bita wear syndrome butuma agira umusatsi ku mubiri wose. Ubu ni uburwayi bugirwa byibuza n'umuntu umwe mu bantu miliyari. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. 90% by'umuriro wa Patidar harimo umusatsi, nk'uko byemejwe na Guinness World Records, ko ariwe muntu ufite umusatsi mwinshi kurusha abandi ku isi. Abo bari abantu utakizera ko babaho, muri bo niwe wagutangaje. Mwandike muri comment kandi niba ari